Umuryango w'abibumbye washingiwe guhagarika no gukumira amakimbirane ayo ari yo yose ku isi, nyamara ubwiyongere bw'iterabwoba riherutse kuba ryateje ibibazo mu bantu ku bijyanye n'intambara ya gatatu y'isi yose. Uburezi n'ubufasha ntabwo ari cyo gisubizo, kuko iterabwoba ntiriva mu bihugu bikennye gusa. Mu by'ukuri abantu barenga 600 baturutse muri Amerika ya ruguru binjira muri Islamic State kuva yashyingwa. Ushobora kureba impamvu 10 zituma abahinduka abaterabwoba, ariko hagati aho reka turebe ibintu bishobora kuganisha isi ku ntambara ya gatatu y'isi yose. Ikaze twihuse, reka duhere ku mwanya wa 10. Amahuriro n'uburyo amakimbirane y'isi atangira mu by'ukuri. Mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi, Autrichia yashyigikiwe n'Ubudage n'Ubutaliyani. Ubutaliyani bwahinduye igice kandi Triple Entente, Ubwongereza, Ubufaransa, Uburusiya byari bifitanye amasezerano ko kimwe gitewe ibindi bibiri byatabara. Autrichia rero yateye Serbia, Ubudage butera Ubufaransa busubira inyuma butera Uburusiya, Ubwongereza bufasha Ubufaransa n'Ubutaliyani bwifatanya nabo. Ibi byasaga nkaho Uburayi bwose buri mu ntambara nta kabuza. Mu ntambara ya gatatu y'isi ibi nanone niko bishobora kugenda. Irani n'Ubuhinde bishobora gutera Pakistan, Ubushinwa bugatabara kandi bakabyivangamo. Amerika ishobora guca inyuma impande zombi kandi ikajya gufasha. Bigaragara Philippines hamwe n'ibirwa bituranye abishobora kuguma ku ruhande kugira ngo abitekereze uruhande bifasha gutyo gutyo. Mu burasirazuba bwo hagati hasanzwe amakimbirane menshi, nayo ashobora kuvamo intambara ya gatatu y'isi. Ku mwanya wa 9, kwagura ubutaka. Intambara ya mbere y'isi yatangiye kuko Autrichia yashakaga kwigarurira Serbia ubwayo, nubwo hari izindi mpamvu ku kwifuza kwagura imipaka no kugenzura igice kinini cy'umubumbe byari birimo guhindura abasazi abakunda intambara. Israel rero irashaka igice cya Palestina gisigaye. Amerika irashaka uturere twiganjemo Abanyamerika kavukire. Ubuhinde buhanze amaso kuri Kashmir, mu gihe Ubushinwa bushaka ibirwa mu nyanja gutyo gutyo. Ku mwanya wa 8, umutungo. Niba ari ikinyoma cyangwa ukuri ntibizwi neza, ariko bivuga ko impamvu Amerika n'Ubuhinde biri inyuma y'intara ya Balochistan mu gihugu cya Pakistan cyo muri Aziya y'Amajyepfo ari amabuye y'agaciro n'ubutare biri mu butaka. Amaherezo uruhande rufite ingufu ruzatsinda, ariko narwo rutakaje ibitari bike. Ku mwanya wa 7, amazi. 75% by'isi ni amazi, nyamara 3 gusa niyo mazi meza. Muri 3 gusa 1% niyo abatuye isi babona. Yego, miliyari 6 z'abantu n'amazi angana atyo. Amazi ahantu hose amazi, ariko si igitonyanga cyo kubika. Ayo ni amagambo azwi batwigishije mu shuri, kandi kubw'impamvu zikwiye. Hamwe n'ubushyuhe bw'isi buzamuka, hamwe n'ubutayu buziba amazi n'ubwiyongere bw'imijyi, dushobora kubona nk'ibyo Danny Brown yanditse muri Inferno, cyangwa filime ya Elysium yakinwe na Matt Damon, igaragaza ikibazo kizaba kiri ku isi mu myaka iri imbere. Ku mwanya wa 6, umutungo kamere. Ntibiri hafi, ariko byanze bikunze intambara ya gatatu y'isi ishobora guterwa n'umururumba w'igihugu wo kwigarurira umutungo wo munsi y'ubutaka uruta uwo gikeneye. Ku mwanya wa 5, turasanga ibyorezo. Kugaragara kwa virusi zica nka Ebola mu bihugu bya Afurika byateje impungenge isi yose, nubwo hafashwe ingamba z'igihe gito
ngo kugabanya urujya n'uruza rw'abantu bo muri ibi bihugu bizaba igihe gito kugeza igihe imvururu zishingiye ku miti n'ubuvuzi bitangiriye ku rwego rwagutse. Twihuse reka tunyarukire ku mwanya wa 4. Isiganwa ryo kwibikaho intwaro. Ishoramari ryiyongeye mu gukora intwaro cyane cyane intwaro za kirimbuzi rishobora guhungabanya isi ndetse n'abazakomoka ku bariho ubu ngubu, nubwo ahanini bivuga ko zigamije kwirinda no gukumira intwaro za kirimbuzi zagiye zikoreshwa mu bihe byahise. Kandi ibihugu bikomeje amasiganwa y'ubusazi yo kwibikaho intwaro zirimo izishobora kurandura inyoko muntu ku isi. Ku mwanya wa 3, imyemerere na teolojiya. Imyemerere y'abantu bamwe ku isi ivuga ko intambara ya 3 y'isi yose yegereje. Abayahudi bavuga ko intambara ya Harimagedoni izaba intambara ndetse ikaba n'intandaro ikomeye kandi izabakiza igitutu n'igitugu kandi ikabakura mu bwihisho. Ku rundi ruhande abayisilamu bizera ko intambara ya 3 y'isi yose izaba ariko ishobora kuzaba iyo kurwanya abayahudi ndetse n'abatari abayisilamu bo ku isi. Ku mwanya wa 2, amakimbirane yo muri Ukraine. Intambara zombi izisi zabanje zabaga zirimo Uburusiya nka kimwe mu bihugu bikomeye. Kwigarurira Crimea guheruka kw'ingabo z'Uburusiya kwizwe igikorwa cy'intambara n'abanyukraine benshi, nubwo bombi bahoraga barakarirana hafi buri gihe. Impagarara ubu zigeze ku rwego rurenze. Ibi rero bikaba bishobora guteza akaga k'intambara ya 3 y'isi yose. Ku mwanya wa 1, amategeko ya kamere. Amahanga yatwawe n'andi mahanga kugira ngo habeho umwanya munini. Kurokoka kw'abanyembaraga byabaye akamenyero ku isi. Nyuma ya miliyoni 50 zapfiriye mu Burayi honyine, isi yabonye izamuka ry'ibihugu by'i Burayi bivuye mu muyonga. Isi igera ku gasongero k'iterambere hanyuma igashaka kurisenya gusa kugira ngo itangire bushya. Hasta la vista.